panam ninita, di mo ibaga mapan ka manin makipurdi ah. Ay nawaw, kasano ana amuam na Victoria. Nalabasan ka ngamin nga agdaldalos iti paraangan da Madam Kurdapya iti naminsan nga aldaw. Ay, kasta gayam. Naimbag man tamaan usam ti kasta trabaho ni Nita. Kasla saan ka mabambanog? Mabanbanogak met angam anyangay nga rod. Anusan atawan met pagpilian? No sa anak ngagtrabaho, saan kami met amangan? Ada na panunot ko ni Nita. Anya day taan na panunot yun na Victoria. Masiguradok adak-dakkel to ti makwartam iti napanunot ko nga aramidam. O, ibagayong arudan ano nya day taan na panunot yun na. Umasidag ka kanyak taiyara sa askuken ka ni Nita. Apaya kasta ti kawas mo bakit? Kunak man makipurdiya ka iti ayan da Madam Kurdapya ita? Ay, saan pa'y laang lakay? Iti pa'y laang ayan ni Nana Victoria ti papanak ita. Nay, anya ti aramida mi jay? Ay na, di mon saludsudan no anya ti aramidag lakay. Basta trabaho ah. Ay nawaw, ang mga no illegal mo day na trabaho. Ay na, awanan ti adu asa uktap no sa anak amataktak. Wan gayam. Uray di kan agluto iti masida tamangyawi tulangan iti sidaan tayo inton pangal daw. Alang arod, mapanak. Ay, mabit man lang bakit? Apay? Sino ti mangitulod ka ni Ronron iti pagadalan? Ay nawaw, si kapay laang ata dangarod papanak. Apay ngay takalaang ni Nita. Itay pa nga urayan ka. Ay na, pasensya ka na Victoria. Naladawak kami na nagriing. Saan nakakadian nakita ni Kapitan? Ay nawaw, siyak pa'y ti ko namnana. Inaramid ko ti inbilin mo kanyak. Sa anak-anak na iti paraangan da. Na masigurado ka sa anak-anak kita. Ala, nasaya at nga no kasta ni Nita. Tarigatan, ang mga numakadlaw kat maamuan na pa'y nga agsusugal tayo dito'y balay. Awan pagdanagam nana. Safe tayo. Dagiti kadwa tayo nga agsusugal nana. Awan da kadipay. Ay, at dadan iti bodega. Ay nawaw, mapantayo nga rudan nana. Sayang ti pangabak ta kuma. Ay una, mapanta nga rudan ta mga numang rugidan. 500, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Oh, manungay ti pangabak mo ni Nita. Ay, nasurok asa nga ribo na Victoria. Oh, makitam dayta, instant money ni Nita. Ay nawon nga rod nana. No amok lang nga dagayang pagsugalan dito'y balayo. Di sa anak ko man amapan agkakainaran iti kainitan amapan makipurpurdiya. Ala, umay ka manen inton malama. Ada pa'y second round. Ay nawaw, sigurado na nana. Kaya't kumanan ti mangabak. Agananad ka lang, ta mga numakita na ka ni Kapitan, kat umay agimbestiga dito'y balay. Ay na, di kay madanagan nana. Aramidak no anya timbagayo, tapno awan ton ti parikot. O sige, mapanak pa nga rod nana agsubliak inton madamdama. Magnakay jay likod tapno saan nakaamakita dagiti kaarubak ni Nita. Ay uwan nagpaiso nana. Nalipatak metten. Mabisila kong tatang. Ay, mabit lang, Ronron anak. Sigurado, agawid din ni nanang mo. Nakabaybayag ba't namin? Ni nanang mo dahil sumungat. At damot-imot na nakasupot. Ay, ang damat langan ni nanang. Ay, pasensya kayo, no itaklang lakay. Anyat inararamid mo ya. Anyat inaramid mo dyan na Victoria. Ha? Ay, kwa, tinulungak anak dalos iti unag kenruar ti balay dalakay. Makanta yun. Wan. Kani, mabisinan ti anak na. Nangantay yung nanang. Mabisila ko. Ay, wan anak. Mabit lang tay kargak iti plato dagiti ginatang ko pangaldawan tayo. Manungay, may tinted ni Nana Victoria at ang dan mo bakit? Ne. Litsun mo't ginatang mo si datayo. Ay, nawaw. Kat nawadwad mo't alakay. Manganta yung kit din. Ura siya kat mabisinak mo't nagdalos. Manganta yun. Ay, maturog ak pa'y biit lakay Reingan nak inton alauna. Apay, agsubli ka kadi iti ayan da Nana Victoria?
Wan, ag subli ak madamdama. Adupay nga mintinasken adalusan kan urnusan medjay. Saan ba't una adakal ti balay da na Victoria? Ado nga rod ti papaaramid na kanyak. Sigurado ka kadya pag daldalusan na ka, Ninita? Amangan mo't no da illegal nga aramidin nyo, Nay. Ay nawaw, makaamukan no di nakpatyan. Basta siyak, ibagbagak laang tipod no, Lucas. Iti kasta tono ti boses mo. Kaslad da ilimlimad mo, Ninita. Ay nawaw, anyang ay kumatiilimad ko kan kalakay. Anyat orasan, Lucas. Alas 6 iti rabii. Anya, Alas 6 ko na. Tulang kaya. ay nawaw, kunak mataringan nak no alauna. Ririingan ka itay ngam di mo mat kayat ti bumangon. Siyak pa iti ungtam. Riniing naklat ta kumaa. Sikat di na kayat ti mariing. Ito siyak ti pabasulan. Ay nagloko kan ba kayat? Ay na, marurudak man kan ka, Lucas. Di kan agungat tan alpas mutlangan. Asapa kan tulangan inton bigat. Maagkape ka pa'y ninita. Ay, agyaman na Victoria. Di ka matimay, di kalman. Ay, wan nga rod nana. Naiturugan ak ngamin. Sayang. Sapay adu timbay nakisugal, di kalman. At da 2,000 apangabak ko. Ay nawaw, balato nga rudan anana. Ski, ikan kay ti balatom. Oh, atoy, talo gasot. Mabalin mat siguro day tan, Ninita. Ay na, agyaman naklaunay na Victoria. Addan tumanan isugal ko inton madamdama. Ay katuan lalaigampay tapno ang triple ti inted ko akwartakan ka. Ay, arigla daw na Victoria. Oh, apay analiday ka, Ninita. Ay, naabak na Victoria. Ay nawaw, apay nga yung tulok mo amaabak ka. Awanan na bati akwartak, naabak amin. Ay, agraman tinted yu akwarta itay kanyak, inabak da. Saan mo siguro nga aldaw ita, Ninita? Bumawi ka inton bigat. Ay, hawanan pangalak iti kwarta nga isugal ko, nana. Ay, kat bumulot ka pala iti asawa ma. Dayjay pala ang tikunam, nana. Saan nga agpautang dayjay? Ay, nawaw. No di na kayat timangted. Di mga lakalatan iti pitaka na. Una niya. Nasaya at tinapanunot mo, nana. Kastanto ti aramida ka pa man na makaawi da. Kinisayam ka di ti kwarta nga imbulsak, Ninita? Ay nawaw, apay nga yasyak. Asino kumangay ti daduma amang kisay? Saan ba't ang magawat ni Ronron tinangikargaak iti jacket ka? No saan na magawat? Syakla adagos ang ti pabasulam, Lucas. Amangan matnunatnag mo dyan dalan, wano natnag mo. Basta lagi pam. Ay. Agpudno ka man si ka, Ninita? Awan ti pudnok ken ka, Lucas. Pangan ano kumamangay ta kwartam. Si kalangay at adat kwarta na. Daktal tinagbaliwam. Manipod nagtrabaho ka kaninana Victoria. Timangsit ka pa yan. Mapambanugak lang. Iso ano mabalin? Saan asyak ti pabasulam? No ada mapukpukaw ak kwartam. No ada gamit mo ang mapukpukaw. Tadyak pagan ano dagita. Nalawag. Apay, masapol nga agungat ka? Mabalin mat ngay bagami tinasayat Ay basta. Di kanto ti magsukon ka ni Ronron di pagadalan. Ta iturog ko pa'y piit. Family di minton bigat nanang. Tatang, makaumay kayo kadi. No siya kanak ko, makaumaya. Jack amo kaninanang mo. Makaumay kayo nanang. Ninita, bakit? Apay aya. Asilagakan ka nakapigpig sa tasaom. Ay nawaw. Itay pa yung agsasaot ti anak mo ngam di ka sumungsungbat. Atindaram ka diti family di da iji pagadalan mo no saan? Sa anak amapan. Sana balitad da ka matakadwana. Nasaysay at latta no mapanta adwa. Ay nawaw, apay adagulit ka, Lucas. No imbagak ka sa anak amapan, saan? Ay, di ta kayo manlangan. Ni. Papanamo Ninita. Agsubli ka. Awan ti bibiyang mo, Lucas. Apay niya kas din ni nanang, tatang. Pasensya mo ti inam anak ko. Adala siguro parikot na. Wano, nabannog la siguro. O, ada ka matgaya mari ni Nita. Kunak no sarda nga mon ti agsugal. Ay nawaw, saan ang mabalin na Victoria? Nas kanabawyag ti kwartak nga inabak da kanyak. O, ada ka di pa'y kwarta nga isugal mo ni Nita?
Adapay nana. Adapay limagasot ko ditoy. Nukas ta nga rod. Umunag kan. Madama ti sugal day ja bodega. Ay, sika ngay nana, saan ka makisugal? Ay nawaw, apay kumaasan. Sumaruno akto Agbantayak laang ditoy, tamang ano. Sinurot da ka. Narigatan. Awan ni Kapitan Itanana Victoria, nakita ka nagpaili. Ay, nasayat nga rin kasta. Awanan ti pagdanagan tayo. Isu nga umay kan nana. Tagiddan tan amapan iti bodega yo. Ay na, una yan ti kastoy abyak. Napudot man ang tiulong bakit? Apay aya, Di ka man makibiyang si Kalukas. manungal daw na kasta ka. Di mo pa yan maaramin dagiti responsibilidad mo dito'y balay. Ikanak man kiti ti kwarta. Ay nawaw. An mo ti kwarta? Di mon saludsudan. Ikanakit di tanapatag ti pangusarak. Agpudno ka man. Adda illegal nga aramida man niya. Awan! Illegal asasawamat dita. Mangtagkakit din iti kwarta oray sa nga ribo lang no iso. No addaman kwarta, igatang tayo pala iti kanan tayo Di awan! Umutang aklatan iti sabali. Imot ka matgayam. Isumit lagaya makanayon ka nga adda iti ayan ni Nana Victoria, ninita. Inaramid na gaya mo na pagsugalan ti balay na. Agin di mo kamanan. Sarde nga mo ti sugal. Sayang lang ti kwartam, ay nawaw. Nas ka nabawyak ti amin na kwartak nga inabak da kanyak Lukas. Kasano nga rod, no maabak kamanan? Mamati ka kadi kanyak Lukas. Ay, awan latam mo kundi taninita. Nagdalanak dagiti kakasta iso nga amok. Sabali itan Lukas. Saan kumanatang kanti ulom? Dumngag ka kumamait. Jak kayat ama isagmak ka bakait. Danagmun aya. Da kami lang ti makaammo nga da pasugalan ni Nana Victoria. Awanan sabali. Ulitek manan. Da kami laeng. Kasano nga rod no dagpulong ka ni Kapitan? Tinalpas kayo. Santo ang mapasamak dayta Lukas. Ay nawaw. Sigamat ti masalaw ko iti dalan ni Nita. Naimbag nga agsapam, Kapitan. Sa dino nga iti papanam. Itayan ni Nana Victoria, Kapitan. Makipurdiyak kan kwa na. Kastaya. Wan, Kapitan. Saan pa nga minanalpas ter aramiden may? Agpatuloy ak nga roden. Tapno saan ka matamataktak, okay? Ay, sige lang, Kapitan. Awan gayam. Pakibaga kadang iti kabaranggayan tayo nga adda maangay a General Assembly ije Barangay Hall inton umay a Martes, ha? Ay, uwan, Kapitan. Awan danag. Siya akong timangidanon kadagiti kaaruba may. Damat ang tuk-tuk-tuk na Victoria. Amagano dagiti kakadwa tayo dayta. Lugtaman kit ditiri daw. Kapitan? Ada ka din ni Victoria ni Nita. Uwan, ada ni Nana Victoria, Kapitan. Danya tumasapol mo, Kapitan? Ada na awat wa text nga da ka no pasugalam dito balay mo. Kayat ko amamuan no pudno. Ayaw ko kwa, Kapitan. Amagan matnulok-lok kwanda kayo. Dayta nag-text. Uwan nga rod, Kapitan. Amamuyo ka din o sino tinag-text? Saan? Nga matapag apod no text da kanyak. Kayat ko makita ti bodega, Victoria. Ay nawaw. Ay, sana mabalin, Kapitan. Ay, saan pa yan nadalusan? Adda ka di limlimod mo. Iso di mo kayat nga ipakita kanya. Sorry, Kapitan. Amuyo mat nga illegal ti sugal. Ngem apay nga intuloy yo, Victoria. Isumot gaya makanayon nga ado ti bisitam. Inaramid mo gaya mapasugalan ti balay mo. Magkwak. Magawanan da ko, Kapitan. Saanan maulit. Nasken nga agdalan kayo iti husto a proseso. Awan ti bibiyang ko no ado ti kwartayo. Sana mabalin ti pasoksok kanyak. Ay, tiyak kaya ti mabalod, Kapitan. Ay, uray siya. Awan ti mga sikaso iti anak ka nasawak no mabalodak. Awan ti maramidak no may papan iti daytabanag. Noan niya ti panuso na kada kayo. Sangwin nyo. Ay, BI at talaga dayta Nana Victoria. BI? Anya kay dayjay? BI, bad influence. Bad influence. Kunam Saan nga bad influence? Ay nawaw, as long as it sounds.
Anya itati planaw. Ada kwarta pagbayad mo, ano, pagmultam, no multaan da ka? Pangala kumangay. Ay, gati pagbaludan ti turong mo. Binagbagaan kayo din, di nakingkas-kasaw ni Nita. Tulungan na kumaalakay. Diyak kaya ti mabalon. Aha, pasensya ka na. Kasya nakmata ka, Lucas. Ay, nasaysayat mo't lang ang tikas to, tapno ada pagnak ma'am ni Nita. Kantap no sarde nga mo ti agsugal. Ngamen, biyag mo lang ti madadaal, no di mo pala sardengan, dahi tanga ramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.